Love, love, love is in the air. Uling mekat mo yung miyayaliwang bagay akule maluto ay tulad ng City Hall, King San Fernando, Pampanga, bespera sa pamuning Valentine's Day. May buklat niya kasi kete ang Love, Love, Love Fair. Ametong muna man kaning aktibidad na ning kaganapan 2024 o ang 23rd Cityhood Anniversary na ning syudad. Bukod kay makapamiyaya ka nung saya, maragulya mo namang sahoping may sabing pamikatagon bang manakitan na rin mga lating negosyante. Metong kasi kareng agenda ng mayor is to help micro businesses, small businesses, anyapin, pigpatuloy na yun eh. Kumbaga it has been happening for quite so many years now. So tiloy niya ng mayora bilang leader, pati akakit na yung metong programa makasaopya, ituloy at ituloy na by one, pero ituloy ni at mas dagdagan na pa itang sao pa biyan na karing kaya katam vendors. Ay yes, opo, maraming salamat kay mayora natin, syempre na napakabait at napakasipag. Para sa amin po, napakalaking bagay na to na nakapagtinda kami, malaking bagay na, malaking opportunity na po dahil may pamilya na rin po kaming mga binubuhay. Thank you po. Miras na karing 30 stalls ding tela kadaking harap na ring munisipyo. Anya siguradong ating kong asali para karing kaya kayong kalaguran kimbye. Mapasawa man, partners, pengari at aliwa pang kapamilya. Karing babalak sa aling bulaklak at siyaking 80 pesos yung metong rosas, 150 pesos naman yung sunflower kabang 250 pesos naman yung paka-arrange ne. At suno man king 450 pesos hanggang 750 pesos ng flower bouquet, depende king klase at arrangement. At nung ating extra budget, malyari kayo muna mang saling metong dosenang rosas, aliboy ay alaga. 300 pesos naman yung metong malating stuffed toy, 500 pesos king kasantingan dagol, kabang liboy ay maragol. Makabuklat yung mismong Valentine's Day Love, Love, Love Fair hanggang bengyang gatatin pang supply. Yako po yung talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.